Cermin I sudah pecah. Macam mana nak claim? Yang penting, I tak beli windscreen insurance. Boleh claim ke? Ini you betul tanyalah. Dengan orang I cakap lah. Dia orang cakap kalau tak beli insurance windscreen lah, tapi pun boleh claim juga. Cara dia macam mana? Kalau you punya cermin sudah pecah kan, so you jangan pergi beli dulu. You tunggu. Kalau you punya Rotex insurance sudah mau sampai, you tunggu kejap lagi. You beli itu insurance yang next year punya. Lepas tu, you tambahkan itu windscreen insurance. Dia orang macam tak tahu punya lah. So, lepas you beli kan, lepas 2-3 bulan, baru you pergi claim. Ini yang itu Atiang dia cakap sama I punya lah. So I pun tak tahu boleh ke tak boleh lah. Mungkin you orang boleh try lah. Mungkin kalau macam ni jimat pun banyak juga. Berbaloi. Follow awang dapatkan info dan knowledge creator.